Ida buta na bitan lang ko na ngauna na sere. Sa dotu lang nga son to. Pakai lalabo suri nunggu gabo gabo ka. Bata pa kani sabo lang dito mo nando dito ka. No bitang ni sing lalo to to sunan tang gabo gabo ka. So ba ko sini naket lalo tal lang gabo. Nissan Bulunaka. Sama mai kawasayan in a radio bulando mata San Francisco. Tarungodi na tulog na bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema da way Amerika. Dini kina ruona kloka na singa levo ni tusi di kina borowai bei kema da way biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda vatamai.
vesera makena lomani matamu ena tawa ngui levabi kalau ngata nomu bei yang bagi lolo malebu mai beseni aksi kalau ngata nomu bei yang bagi lolo malebu mai beseni aksi. Soka na kena salu salu era dumu erangito dange tumu ananabu rarawatan dina turikani kabu resu kaya ramai erangito tunangone niloma resu kaya ramai rain bili ningia bia. Pinabulong besar turun kan maraman di sambul benakan tapi kita bagi tali sunto naik kabin nonton pinggerabi ando talangan mata di bunyi pinggerabi na radio bulon doa cip tau beken tolu na ono na miniti no menito kan itu pinggerabi go pedel na novo San Francisco bago bilang tagi cing di round der Minnesota tale ena bata bagaro tengo naik kabin benakan di pinggerabi yang tentai bakso uti na bikin tabagi bikin menito to sar turun marama dorbo na ngone leo sombe kana ngone rasa mucumai non review bu wale turanga en lo mane sana tini kama non to buron mai na bi korbo go bici bakta laki na bi bu wale na bi kor lebu di taputa ya viti lebu no lebu en ve korma na zonlo en ve tu en yanu ken ve bunu tabanga oni siamo tu mekina na kabini bin grabe din dai bunu bekni takataka bunu ni Andrew singa tu bekina bakta lakina na ve kampani ve tampani matin tu lo mani no mani tolili bogito ke tolili somi lo mani basi na mini bas baka bidu binakata chung ni round dar mai sonta tale en on dua tale na mata oni bin grabe en ai kabina kan ko bikenta sabo itu ko na ve bunu dun dia so bunu tani don bulo benaka na siamo chung mandangan go merke en na ve state to dosar mana east coast no west coast bakata lakin ve kemdo en lomai dono ki Amerika klani samar usar juga lebu na kanta archume Colorado en bukan na tunggang kana bongi to sa chambe ni NBA oyana mother team ni Denver Nuggets uche pasa ulu kebitu na mbagi norto sasanga chuka mai za franchise to sanga menganga ta en bongi en norto nganga buana mother team ni Miami Heat klani maro tal chunga don turanga
Então gitu sara pengintian na US Eagles chuan nangida ungere ni sa randar tu non ra West ni Nuggets matalakin ni sal ni chambeni ni 2022-23 season ni NBA. Ya arto na kanta may Colorado pangbula talangan ni Wikemnio ni taka tu na bitong puni wewe indu so. Wikemnio na turangan marama ni tabuti may Pennsylvania baktalankin may Dakota en liku baktalankin na Zepa andong bula binaga may Texas kaya pipo na todo ko so ay pagatur chikin na giveaway way nangonongo Wikemnio talangan ray pambalabu tu na be angun sala indu so ni matin tu merke baka bini bilang kata ni rawan ni indo so me siama tumai kala kata ka wata sar ni indo reba tunga ni sakele ni baka tengu ni tos tunga na bugni kana sanga tunga na bulu bena kana bumale na bengo no todo sar baka bini bilang kata kita alcunga bikem ni vinga rabi juga berna ngase na ngono go berna tua na pu bikem na marama na turanga ni taka cuko na be state to todo sar sa wili chuki na Hawaii na kabena ni kuwa baka sabu itu na baka nuni bina ka na buku na muni bil new toka na single bina ni kuwa ni bulu bina katanga na wekanda oni vinga rabi tu we matin tu lele bu na zabuti ya mai ropi ke ni na mai pertania ni lewana soti lebu ya baka laki na we kem do me forense pita na wekanda lewana chung na French Foreign Legion ker non rendu matu vale kem ni talangan gitu raga bi mai forense mai ngilandi baka laki na mai Japani Australia mai New Zealandin habi kem ni to talangan bu vale oni sa bagi tutunde chumekina en ngono go baka sabuito en baka mbula ken baka yanra noni sanga yanra baka talakina be kento sa kabi chuna bonua saba kanuni bina katuyani be kemri pambula matanga be Joe Kes baka talakina be nono itokani John rosange ngoli chumero le Andre Kabi en non ro abuno ni vingrabi on Aitutaki Pacific Resort mai Aitutaki waya mai na yatu kuka apa sabutu na bombula bekem raw Jokes anda toki namba chini ara lolo make sartu na gangs mai nindobi hanana boua ruku le bekem raw na ekavina kini kuwa me baka kini baka raunda sana rongo tamantanga iliu na non de rongo da rongo tamantana be kasa jumi non bono lo mani bici o chasa dan gami tomana tuyani o ya na non da bitomani en radio mbulan do bata ni bako to mai na nomuni azamuni nomuni azamuni mbeka bataki nomuni do lo mani kena seren rongan ram rongoda en non to pata baro taki ni bulu bena kana sa siamo cuma na live en ka bena ni kona radio mbulun do bat dongan ker na pingono to do sar bena ka sa siamo ngama ngi osea non to bito kande na bi ka bito do sar moniti kina va kerombuka baka bena ka taki cuma bito kani tasana rongo tamandani na non di rongo en e ka bena ka bin karabi ni Tingma Europe non da pristendi Sanga nirto marotakana isongosongo ni sodalpa esona tikini nortu bindina tikina matin tu dogata kartu lebe tatagetiku mai evida na nortu kawai mebaka enda kilatiku ni sodalpa ni utina bindingi ke ni tolutiku na nortu indambe na parliamendi artu ngumetiku na kaukawa semi songo dava ni liutaka na nonda matin tu na nortu kawai evutiku mai na bindina te mertu na sema mai kena People's Alliance kena NFP kananga isoli kini gebertu na be kartu wandina tagi kina kaya domingo sangatigu nimbaka niado na be kawaya santambe na singele buni ko indona committee mena walia na kawayongo sakena ngonongo menda na kakwa ni baga visa na ngwala ki Australia ke New Zealand labeta tagi tingmengo ne bugu ni prime minister ni ka minister ni be kawelavo ko Professor Biman Prasad na nona positiko ene katini kando ni mbose ni Pacific Update Conference ka waiduri university ni deba ni Pacifica na mataka ni kuwa esang sar ni be ka ba materialita na bugu ni prime minister na tugu me baka ro tigo talanga na bugu les mai Australia ke New Zealand tukuna na matani tugu Australia ni sangara bitigo na kana be talno taki kana ngai lora endo na ngoni sala ni kana toyo butagi na sisangongo ana mua ni ambakyongo
Sambadi ala takatale na mateni tugo Australia e viwa na milioni na dola kena programo ni bebu kena raki be sau kena DFAT Cyclone Recovery Program. Hongo na programo batanga ka bina kateki talikina na dio na bina kateki kena na dio na kornibuli karwa ni na lamba ni mateni kornibuli imena bari ena bula mayongo. Na ilabu ni bebu kengo na buke na kena bodo taki katare dake tale na kornibuli mai buno lebu kena balimbula mai bunisia kandabu kena balimbula mai weyebo e tabiuni e kure ni na baru taki na ya ni vale veira nanda utarbale e ba bina taka ni bugu ni prime minister ka minister ni be ka ilabu ko professor Biman Prasad na be toko ni mana matani tu ko Australia. Esa sulia talitunga na matani tu Australia be biti 5.7 milioni na dola e na rugni programu na DFAT Cyclone Recovery Program. Esa bandini dina takini sanga ni dala na buni lewa bodengu Ayaz Sayad Kayum ka rai na ni pakatani taka na kouko ni nona bola ya rai na mataka ni kue na matai turang ni lewa Walin George ko Sayad Kayum. E ambita indo na bimbita kina supervisor wakatao ni binding ko ana mataidiwa ena iteg buni amba kyongo ena bugu ni kena rele subi ni kena bondonu ena buni lao bodengu na kena isau na supervisor bodengu ni binding ko Mohammed Asanim e kila kasamita kini asainta kana buni lao bodengu endo na binding dinati ena ken romali na mateni tu Kay Sanim ena ngone ratur wakatao tu kina na itutu prime minister ni nonda banua kila kasemita kini kena mesaini ta kena bindina tiongo esangani muri ne kena ngoni sala dodo no walawa o ya mer lago duro mana bola ni yabu ni bobulewa kena non bola na turanga na presidenti ini non da banua esana kadibita le ne krungodi na kisongo ne kalima ne singa ni bula ko September membeleta ne kena lorai ne ibandina dina. E vareta kana buni bola liu ni songo ba politiki na Fiji First ni sanga ni do bata ne kena mai ba de nguitu na non to songo ba politiki e tu na ko kayum ni non to songo ndondua endo sulia na non tu vai la boka sa di kebiuti ne kena ngau ndonu kartu vanga takati ko na va na ndo di kebi ni fika kelele na non da banua e tu na ko kayum ni sanga ba ndu ni ndona ngauna me tarungi kina non to tu vai labo e tukuna ko Sayad Kayum ni tutu e mailala koto en electoral commission en ngandrebi me tawani totolo me rawa nirna wali na lenga kina kunru endo labitiani me rawni ngaraba na dagdaka ni kana dingita kendo na ndambe en loma ni parliamendi e sakadi berto ti konna bola ni abuni bobulewa na buni law badengu aya Sayad Kayum en non to senga ni ngaraba ti kono non to itabi en kana dingitaki na leo ni matambose ni electoral commission e tukuna ko Kayum ni sanga ni ndondonu na kena mai lala koto e sona itutu ena loma ni matambose ni vendingi e bakateu mai na bulo komachi ena mbaki sawati e sakadi bakana Pacific Recycling Foundation na kena mbiwata indona itubutuba me ngarabikina na kena tomina mbenu ena nonda viti na programo e baru takane songo na itu go vera keve na ndo to mimbenu kana rosar vera na baru takana lautu kene ngaraba na bagandindike e baru takako amites deo indua kata yubutaka na business songo ni usutu ni nona dagdaka na kena barara matakin bimbi ni dagdaka ungo karo dagdaka bata kena women in informal employment globalizing and organizing rangaraba nando tumbi nendo da kambimbi hena kenangaro ni mesaba ti kuna nonda bonua keina nonda wasawasa e tukuna ko deu ni rando lago durumati kuna ndo bingara be bakango e bunga sarna ndendre oya no non rasenga ni ndo kawai taki na beka erando garaba na leilei ni kenre sau na boyala ni kena rawat ni bure kena yaya e kuria ni rasa daga boleka kena collection pillars of recycling na be tigo so oka kina na kena reidi me sabsaba katotoka na bonua enda tigu kina e bare taka ko deu ni na ngole tiku na bulongo kina bulo chulai endona timi kina tigu so mela kingaraba so na bondindike ni kena sanga itu nga melo rai na sala kena iwali ni lengongo
tuku na ko deo ni nangan revi na be baka sama so mai na be songo kena tamata andua na kena lourai na sala me wali kena na lengongo esana dagda ka ba bola ka sarti ko na mateni tu ko barani se ke na nonda mateni tu ke na pasifika na kena vanga ngado taki na non robi molio i ba politiki bagai lavo se tobo bonua na ken ro malio na mateni tu rua e bare takani tu kongo na mateni tu ko barani se ko Mark Benzo en non siko batiko mai na bonua na imatei ngona ro mai sota na mateni mai barani se ke na non the prime minister me rau bebu sakitaka na beka so etarati ko na nonda bonua me baka na raki be sau na wasa na beboli na boka tumbilau ke na beka taleso e tiko na nonda bonua na matamai barani seungo na kena sangai me banga ngado taki na beo kani ni matani tuirua ke na kena laure na ngoni saladawa era ni bebu ke kina na matani tu kobarani se ke na nonda pasifika era usa daga bata tiko na matani tu ke barani se ena kena tarida ke na daga taki ni kena ngarabi na mbose ni France Oceania Summit mena vai doriti ko no nonda bonua ena loma ni ambakiongo e banrukai na presidente ni nonda bonua Ratu William e Katonivere ena yalo binaka era kinda bai ko kina na kaibiti garati ko mai no Geneva e Switzerland e tukuna ni marutaga boli na kena mbula bo binaka tu na nonda ibora bo bonua kena wekanda era mbula tu mai ena asa ni burubura kandua e tukuna na presidente ni sakambi mbindina no nonda marro no nonda itobo kene borau balata ni ongona ka enda duindui kina mai beira na ka otomata taleso era sikotiko ki Europe na ngonongo na nonda presidente era torotiko batao na tutu ba presidente na ngonongo na vosa bagandua ko salesi e temo ena bakasa manikena sangai me banganga taki na velu taki ni nonda matini tu kame bukea na bengarabi ni mboseado esa kadiba na prime minister city beni rambuka ni nayado tiko e sono be soulalai ena kena didibaki na nonda matini tu era salesi na buku ni speaker ka buku ni minister ni be bo balataki ko leno ra ngere tambua me sai buku ni minister ni be ka mai bunotani e nuinde ko rambuka ni be saungo ena bandita ka ni sana babu ina rai kena bana mata na dagadaka ni beka kibunotani ni sambule bina katala mai kinengito na kena mai to yebuta kinengito ragabi na nonda be sana e rai ni beka me sabu bo bina sarmai na dagadaka ungu e rai ni tumbusar na wili ni ndongito bir na nonda marama ena tulu na mbaki saudi kabuka me sa sarabiti ko nangonongo na kena bo botukana ena nonra salaki balatiko na nonda ngone lewa kena marama ena buturarani ragabi ena nonda burubura e baka me laureitiko na nonra toko ni na marama nengitongo ena nonra to rawata mai na metali brasa mai na Tokyo Olympic ina runundulu rusanga bulu ke na nonra tango makatale na Rooster Chicken Fiji anan rua na idodobi ni Super W Championship mo Australia na bula Saudi e lorai ni bata sabakan dina taki ni mbasi ketigo kina na bikaungo oya na sochota ni ANZ Marama Championship kena Royalty Ranandi Cup e tukuna ko bal ni tambua ni sochota bakaungo e kauti kenda batamai ni ngona ena toto batakina na bika era rawata na Marama mai na ibakatangi dingende mai ibetakira na tingu mai balangi kena nonda bonua ena rawa na laki todo usara na nonrangito na nonda marama ena bata ningito e burubura ena baidoriti ko negatin gali manisinga ni bulo chulai ena Vodafone Arena ena bibadu trava karena promotatu ki na bibadungo ko Winston Hill ko Hill e sengenganga utinga be rabundi ena moni mado sauti karawata ki na mbeleti ni Fiji Super Welterweight Championship katukuna ni nona bibadu katarava ena nreta mai na sarsar ena kena laki sarabi na chairman ni matambosi ni bibadu ena nonda bonua na Boxing Commission of Fiji ko Subhas Apna e kautadaki mai eso na kawai ni sembera na sotsota ni bibadu na runundulu rusungu bulugatulu FMF Fiji Boxing Series ena mua ni madawa
na buku ni so nando bibadu resibi tiko na kenra bimbi karang gitu na nonra ibakatangi ngende ni bibadu ia enduonga balata nonra bagandin dina manitoso na bibadu bagandata tiko ko apna ni sangan ni dondono meado tiko na kaungo na nono to na sota na timni rewa ke imba na sota ni Fiji effect ni ronondo luruso bulgatulu na borwengo enduan na bingati makawasara kana doni bibo tabulidi ni rewa ko Roderick Singh ni sanga ni karorawa na nono na sota ke na timni mba arto mai toka na ulu ni tuba na nono to tombo na timni rewa na nono to mai tai ke na timni nandi ene yoti na nono to ngito bo tombo na singa tambu saudi kartu saliu toka ena 5 na poindi. Esa nalis tele mai na World Rugby Under 20 ena mbakyungu. Ena ngarabiti kumai South Africa na socho tongo na bengen rabutiku kene tini karu na timi mana karusanga bulu gabani singa ni bula ko chune kene ga tini gabani singa ni bula ko chulai ni mbakyungu. Na nonda timi na tumbu batatiko ke Australia, England ke Ireland. Tiko na nandoni bibaga tabulidi ni timi ko ifere mirawanga ni tiko na timi ni biti nandona tumbun rendre mebaka ni ratiko kina na timi tua waiso eratu na bana mata tiko na nondo dorbo ene matai ni nondo to ngito bo tumbo ke na timi ni Australia ene rosong bul kabani singa ni bulo go chune ena be mamani bitu ena yakabi.
Kesantin sara kepa untuk mateni kesou kumbe se dapat talembe ka sampai baka bunu tunggu non tu chico baka boso te ulu beng kilanda ba ona buli tunga mena besi nga na nongu zakada si na nongu mandu ayana mati lo toka ni se Mikeli na kambu ni delekan de bekenda na kabde beng grave de nai orto mi tomana tukina na bebo maru tanki da bobu de benang zarongo de beu ci bekenda na irongo na kabira ku radio bulan do bata aboto bekenda rusul kawal miniti me van na kelok toto tu nraki ne bitokani begitu San Francisco wakil sartunga kir no kata-kata ni raki ya me kangan sandu ya kabena bonua bakanga singan ni kitu bakilata lendon na kata-kata me azabatale na mataka ni mataka abang belum mataka ni bisona bekantar saya macumai sio ni saya macumai saya mendonu saya ngunde saya mazala juga na kabena ni kuwa belum naka na kangu na tahu egi joy miss na wanga ni belum naka watala kina be ndona turaga na bo walu no mai kandabu orto nando kana ika glani tomba di siamo chumai main Queen Elizabeth Drive o ya main na CC boleh kata na Corpus Christi sen Sacred Heart College sen dono bunu na China Club se toka boleh kata tombeka ni Super Grammar School sen muana sarai di baka ina rara ningito lebu mai lodala e bambulu chunga ni be brother Pisco Bondreu Mumbulo benaka alolo matal tunga mai pisco klalin do angona me atal tunga San Francisco na wekangungo ene kabena kadiko mana partai sibuni mai sabu-sabu do sambulo benaka mana Hidden Paradise ando bol benaka tagana munisia matu mai sabu-sabu po bimbi chiku wines busanti gerto no matu vale bulo benaka San Jose bulo benaka lela na sobi do talando sa matu mai be kabi baka no benaka to ene be kemuni nai suo toka sa nimbula kemuni baka no benaka talanga kina nomuni matu vale baka talang kina be mala langa besi do sia matal tunga mai be ngono mai Liverpool o ya mai Serene Australia marama tahu benaka na sia matu mai tapale chobe di katia mumbulu benaka kemu benaka na sia matu mai na kabena ni ko baka talang kina ni to mele bona tenderloin Mr. Tamaimbeka Big Bro benaka na sia matu mai na kabena ni ko baka talang kina be ilai sambera baka no ni benaka mai Queensland va walu saiba kenong bulo benaka na sia matu mai ratu na liba mare wai mbera kenia nuita kini tingomi chiku ade na bulo benaka kina marau waya non to bitoka de na kabina ni ko ka rau ni da bitoka ni tu na kabina ni ko kina makare tal tumbenga ya na rongo ni ser kina kakambura kina kabina ni ko na wekangu aliti tu inraki ni bulo benaka bulo benaka na sia chiku mai na korturangan ke California mai Sacramento ena kabinaka ni bingara bindai ando na sermen numikina lewe viti and tu punotani special education biro na tabolengu Mrs. Naitenge ke Miss Wangani Sau ngande politiko Liverpool serne nongu mai tu na punotani QEB serne de se kere chu mai weekenda ena kabinaka ko ya andan ngai rongo chu ni ya en ndo na ngona leka mongo ndo te umandanga go be Georgina lendo to sangela ko tuyani ndo kena makao go weekenda abola ka chukuna mbongi bikito sona mbongi sona singa imbula na biwekani na radio mbula ndo bata sona mbongi sona singa rorongo olikina Cebola, naia, vamu,
kamusangole kanisana mwinakimo kovea na mara obaka mama su rei kombuna na lo mamu memba beisa Nialungundun di batu motor boleka bukuan ni wakia Awak keteronga seda bumeka nomui naki motang beya mosanan ngolemo Radio Bulando Vata Mekauti Kanda Vata Mai San Francisco ki Burubura Sema mai ngai wasea yani
sasi vitaloman ende kamado kona na vindi nati nati amakaya liya na vina kanilo mangu salutum ramu na ndomo kia longu kui tana ngone rotoraida Totakan tomortod turang tahu yang nonrolang kina utus solo bikin tanah kabde bingker rabi tentai saruce ubo binang sarana oting mau 1 tahun 2 nga na ngongo ubo tin kurona miniti me pana kloko radio bulan 2 pat ke boni sangi sama mai en se buni ngono ki mo budi binang taka na no menimbula ni raun inda mi bitoka de na kabde bingker rabi en tentai endo kan itu tuku uklan ni sabar te juga di bawah sama no bitana ma sa uci wa ngo mataimbe kan ni nonda health fair o yan itauke California wambo to sangi kena isi bagan to lembang nangau nanda suatu tu nangon ni songo na songo ni biasana bakata laki na Fiji Day na bibo nondu india so na Bay Area bakata laki na koruturangan so so sartu na biasana na sana duindui so do sote ni Seattle so ndo me bakata tunggo Treasure Island batalaki na so nang gitu lebu orto na sana botura on tay lebu orto songo na mbango sana lebu kaduri na kronising 10 September ale kaduri Hawaii ya weekend to sember bagundu nindua oyan indua na fair dan do reda na fair lebu do kaduri to na fairgrounds lebu ngo California batalaki na state lebu merke do kaduri to na kanta na valang ya ngo akena isebu weekend to California ndabo budi bina na buku ni kena bakasama me mbiu wata indua na nonda fair ka bakotoka ichu na Fijian Health Ministry Fair bago totale Fijian Health Ministry Fair ena badur chu na singa bakarowa isarngango rongotango tini kandua na kaloko na singa lewu kina tolu na kaloko ena kabi ena badur chu en rua ni bosota tolu rua saiba North McDowell Boulevard Petaluma na bagador chuki na songungo 94954 bagro isargango usa na surich kemuni na turang na marama do kena ngoneleo mai na Sonoma County ni do buta ya mai Novato mai Petaluma klani punya and cluster sartunga kina kinda ni toki ba kina na Bay Area ngo ando na ngono pinakango enta ngole ani ndale redira na we na specialist nuindu na bitambana ni non tambulai do bitang lo te chuna be
singa tusi timango ya na nonda program arton do baru ta chubi kenda Lincoln Heritage ya balatan dion nangai dalata en ndana bisi mati bagalilai o ya na bana kalogo go bat ke lina mali tulua gerando vital no na utis ni vital no na buguni hepatitis B ya na buno telanga era base chuki no vingrabi ona kina buno togi wa bogu chuko na hepatitis B be keto San Francisco kena bi buno bola kata lina mali e tulua kerono ge vital no chuko me paga mati takabikenda na tabu so cindaro ni namaka ya na bitanga na miti ni vital no yo be paga tanga tanga ni bikemuni era specialist todo ko hearing aid usaba reta chuko na vida na singa sango chin mada nia ke ko sapa kila chuko ni bibia ndendre chuko sa ni ndue bos chuko no sakai oso mai dake usa tarungo diko ya artuna chuki ka artuna hearing aid specialist sa sarani ndona ka ona leso man na vika na pagadori na Fijian Health Ministry Fair ortona chuki ka na tamban ni ortona lay check tagan na rorongo botalakina ortona gangs ni tumbunin rae ortona chuki ka ortona chuki talngai ka orna specialist ni mati ni suka na pagatur na hepatitis B screening kenan tau chuko lina mali tulu kerana bitan lo chuko na kabina ni kuwa cancer screening kila weekend lele weekend ta singkila tu weekend na cancer to besar ni so santa rongo to pakai Mrs Marama Bulo kenta vital no Mrs Wangambeka ke pakai ndono na bitan sing sa na cancer lele sing sarang ni kila to besar sa tega bu mera ba kila mai na lampen na sudunra pa mbici ko we na marama ke ngone aran ni check teg mandanga kina na Singapore Roy chini kendo kina tolu cancer screening bakata laki na to no chuta laki na tamban ni life insurance Lincoln Heritage or to una to no chukina to na le bagandi te kemuni en buku ni plan son muni policy ran ni babulia me na raw ni na ran di coach kemuni tuyani en na dambulu tunggo baka sabare taka chuko le bungai lei ado birra main ngono mersale baka tiungkina ersangin dobi baka ya mobilita la biokani mersanga mersutaba na be kaiso membali chikemuni en be ngono todo kosara baka talaki na baka kita katang linga mai bertu na marama mai na Petaluma Wesleyan Church na bitoko ni juga na Fijian Health Ministry Fengo oyan California Fijian Health Ministry o kachuki na Regional Pacific Islander Task Force na Radio Mbulundo Bata wakati na Petaluma Wesleyan Church na Petaluma UMC ya na Fijian Ministry wakati na Kenanibo Methodist Church Merke ya orto na kena partners orto biuta bata weekend ya na isewu on the Fijian Health Ministry Fair kana bagatur sarchunga en singa vakarawoi sargango singa ni balabu nguna maina chini kendua ngaki na tolu na kaloko sa bare taga chugo irna specialist ke irna le ready kemuni na singoya tarai no munin rana no muni suka na katodoko singa sargan dona ka ona so makina aba moto ndona ngono binaka ndana ngole ani le weekend sa na vili new tunga na vingona re vingono binaka talanga na ranyo kere mandanga mai relipti ko mandanga bagale lai santo bakando bakilani bakando vileta ke mena ngungu kilan tela kala tumbe kan gunra ibaka ochugo na Bay Area mai Novato na Marin County lava ni ngore Petaluma na puna baka turkina Songo na Sonoma County todo ka Santa Rosa ke baka rao sarbi kim do mai Sacramento ke baka ni ngalala nda surets todo ko nda ngole mai nda mai sota todo ko nda mai Beitala Noa nda mai nda ngaron nandambulai nda sa tungo Merke Fijian Health Ministry Fair o talo ta chuko ngobi kemni ena bodo chuko bodo tale kachini ke bitu ni sing ni pulo chune na singa bodo rowai na tini kendua ki na tolu na keloko angai na numu chal chunga lebu sartu na itu dobi en solitico en singoya gift vouchers massage vouchers oi rano la ko mendengan ni lindono mu voucher klani ke pagao sember chuko ni ombombo ndono ngono balabu ndono rando bimbombo ranyo lindono mu voucher limbombo kina singo ya to na pagaro takatalan to merchandise na Radio Mbulundo Bata na nomuni Radio Mbulundo Bata t-shirt kena be kato ko sarbo ya ya nakanga munin volamai na ya kabina ni kuwa Fijian Health Ministry Fair siya ni tu na mai
Oya una ngoleani. Va rau takasara wike mudi. Auna tigo kina, auna ngoleani health Fijian health fair sia tapa ngai kurni bola mai me keto nangai bakan di takai ni keto nangai inding takai bisa singoya nangai opolanga keto nangai lesulebi kono sapa ngau ni bina kata ndusona no merchandise ni radio Bulundo Bata sombe kana no mu voucher ni le masi wakatala kina bunga tal ni dobi tal so tega buna kabina kini ko ke baka na chico en Fijian Health Ministry fair bola ngamai auna tigo kina auna lakoyani ndoro le sot kina vai ai mera ni bakara rota nga bikitu an ken raw ni terrain zamuni ngona nga ni tona le sot kina no bunoya ro ngole nga ni bindo birtu no pale sele radio Bulundo Bata warta ka oya wa bola di tona maza oya sendo na singa nga sangi o chigo balta na songo na singa poro wa sarga ko bodo tale bola chinga mai no mun chukina ke ko na singi chukina bola tele nga mai ro ni ko tele nga na buno chukina na no to bingarabi ke na no mun ni dodobi en ngon go ya bikim ni ko mani utal no bola usar chigo na kabina ngani kuwa en Fijian Health Ministry fair na maka chuma ndo ngol lega ngango ke ro na bitan lo chukani bot ke lina mali ai tulua membala tatal chuka na ikuri ni bital no en buku nanto programu mai na vana kaloko me ado chuka na sibna vana tin kelima no miniti wean ya balata ndio talanta ke Lincoln Heritage en radio Bulundo Bata wato bekenda tollo miniti me vana kaloko na nonda viti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli bakarombo ve kemudo mai viti ena radio Bulundo Bata San Francisco me kauti kenda batama Endona mate kuniti wale bobe kenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana beya tini corona leni bunua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna matembo na hepatitis B. Ongo ili bwake na kenara ni betobi sena tobi kuna matini ngadha se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikwentiko. Mebakani sema sote ni kene bakatakele kila se symptoms. Bakabo kesambimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakandi kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 527 ono vitu wa 51 sesi koba na nono to website www.sfhepbfree.org. Nungu chisu nungu banua. Dorongothi na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu ve kemuda we California. Vima mani ruene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilebu ve kemuda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongothi ene Radio Bulundo Bata San Francisco me kauti kenda vatamai. Baraka!
wewe soligira wakilana kene liwa wakilana kene liwa angana dibira sakaila angana dibira sakaila angana dibira sakaila Pinabolo besar turun kena beramah terus kena kena leo mana sahabat loker tu mati lolo totok kan rekena ser nedes weekenda ena kabi de bing rabi dai sibi na pa ena ruana miniti lega lega sar nonto vital noa wata ke blolina mali itu lua ena kabi de bing rabi dai because of ta ke ro vital noa vital mando sauti and hepatitis B e kabi na ku enta vital noa ena bolata dia orang kita lantan tabu di nak kena Lincoln Heritage Life Insurance ena bukan to biu bagi tabi chiko ena ken do to ko ni chiko na program go na biya kabi to ko sar sing tal ni to roban dia non ngona sabi tal no mande ena buku chunga ni bika bagi ta chuga na buku di Fijian Health Ministry Fair ena kabi na ni ku once again Lina would like to welcome you. Thanks for availing your time to be with us once again. I know that you are a very busy woman and you're just going out of your way to be here with us for a couple of minutes. I've been told by Una just around 10 minutes of your time this afternoon. Okay, we'll head in straight. I was just telling our listeners about the Fijian Health Ministry Fair. Okay, can you just head on to that? What can people expect during the event on Saturday, especially our Fijian community? Sure. So thanks for having me, Tupe and Una. And I really don't mind sharing. So like earlier, I'm from San Francisco Hepatitis B Free, and we are a nonprofit organization, and we provide free education, free screening, and free linkage to care for those who are chronically infected with hepatitis B. Now, when you come to our table tomorrow, we will be featuring our new program that I created called Under the Mango Tree. Now, Under the Mango Tree, when you come to our table, you will learn information about hepatitis B and how it's very prevalent and popular in the Pacific Islands. And we will also have a phlebotomist on hand at the same time. Her name is Sue. She's a certified phlebotomist, and she will be there to test your blood, to give you the hepatitis B test so you can know what your status is. And while you're at our table, those people who sign up to get the free screening will automatically be introduced into our Under the Mango Tree segment, which is tea leaf lei weaving. We will teach you how to make the tea leaf lei Maile style, which is the Hawaiian style lei. And my daughter, her name is Leilua, she will be the instructor in that, and I will help as well. So that's what you can expect when you come to my table. We will also be giving away some free shopping bags and some information, as well as some stickers with some pens. And we will also help you if your organization wants to get to know how we can come and test you for free and share this same program with you for free. We will also sign you up for that service. Thank you very much, Lina. Can you just briefly just tell us this afternoon, for the benefit of the viewers who didn't have time to be with us on the last show, when you talk about hepatitis B, just since you're saying it's relevant, it's very prevalent in our Pacific Islander community, just a little information about hepatitis B for our viewers that are saying, what is hepatitis B? Yeah, sure. So hepatitis B is a virus that you can get. You usually get it from blood, birth, and through sex, and it stays in your liver, and it can go undetected for years because there's no pain or no symptoms. And when it goes undetected for such a long time, maybe in your 40s, 50s, or 60s, you go to the doctor and you say, "I'm sick. I have a stomach ache. I don't feel well." And you go to the doctor and the doctor says, "Well, I'm sorry, it's just cirrhosis of the liver or liver disease or liver cancer." So hepatitis B, if you don't get it checked right away or at some point in your life, you can definitely
have liver disease or liver cancer. It can turn into that if it's not checked. And so that's why we go and test our community, because in our community, we usually don't have the time to go out and get ourselves seen with a doctor unless we're really, really sick, right, Tupe, or our bones are broken, and that's when we go to the doctor. But we usually don't get tested. And so we're trying to bring this service to our community so that they can get their liver checked and make sure that they know what their status is so they can be healthy and live a good life. Na wale usar beko na mani bambo sando nu ano vital no ni uda buto chicken hepatitis B bike ni sangue barong chumene ke binali ko zaba manda na matangali mate o bambo sa bang di taka bikenta antanga isudu ngamai se sota la kena ngoni sala sa bang di taka bikenta ena tunga bata kenda me thoma into ngona nda sanga se taka ikina nda ka na musi beka na kitenda nda ngeli lorai na ngona ngasa le lorai kina so sa lorai sar ngavira o ya ni hepatitis B nga siya masar nga vateked na liver disease me baka ta tsuko vikenda olina na ka vinanga ko. So once again, since we have you'll be heading back to a meeting very soon and time flies, Lina, can you just once again your last words to all the Fijians in the Bay Area, Sacramento, just invite them once again to be there at the hepatitis B booth, since you're one of the senior advocates for it this Saturday from 11 to 3 o'clock. So I invite all of my Fijian brothers and sisters to come and join me under the mango tree, learning how to make tea leaf lei, and also learning about hepatitis B. And we want to practice that indigenous community learning where we remember what our migration story is. We came to America so we can live a good life, right? And to build the generational wealth, but we cannot build it if we are ill, if we are sick. Hepatitis B is one of those diseases that doesn't have any pain, no symptoms. And if it goes undetected, it can stunt your dream to becoming generational, from becoming wealthy or building wealth, generational wealth. So please come and check what your status is so we can help you if you are sick. And if you are not, we can at least help you to point you in the right direction and get you services to get protected. Thank you, Lina. Any future programs after the one on Saturday in Petaluma for the San Francisco Hepatitis B team? We do have one with SALT, which will happen July 18th in San Francisco. And we will be there doing Under the Mango Tree, providing free screening and learning a little bit more deeper information about hepatitis B there. So you're welcome to drop me a line or just come on by to the table on Saturday, and I'll give you that information. Thank you very much, Lina. Any last words before you go? Well, we wish you health, right? And we want you to be healthy. And I hope to see you all on Saturday where we can weave lei, talk story. And I mean, I know I should have named it, my Fijian friends say, why you name it Under the Mango Tree? Only naughty things happen under the mango tree. Yeah. I'm Samoan, so we got a lot of fun things that happen under the mango tree, okay? So come on over and we'll see you there. Once again, Lina, we would like to thank you for availing your precious minutes this afternoon. And we do hope and pray that our God Almighty will continue to bless you and the Hepatitis B team in San Francisco. And in a few weeks' time, maybe we'll talk about the issue again on Radio Mbulando. You have a blessed afternoon. You too. Bye. Thank you. Naka. Wind's gonna blow, so I'm gonna go down on the road again. Starting
end up where I began. Where I will go, the wind only knows. Good times around the bend. Get in my car, I'm driving too far, never coming home again. Tired and warm, I woke up this morning, found that I was confused. Stumbled around and found that I lost the things that I couldn't lose. The beaches they sell to build a hotel, my papa and I once knew. Birds all alone, the sunlight at dawn, singing Waimanalo blues. Tired and warm, I woke up this morning, found that I was confused. Stumbled around and found that I lost the things that I couldn't lose. The pictures they sell to build their hotels, my papa, mama, and I once knew. Sunlight at dawn, the birds all along, singing Waimanalo blues. The birds all along, the sunlight at dawn, singing Waimanalo blues. Birds all along, the sunlight at dawn, singing Waimanalo.
Totoo na tamanatau na bongani o ke takau ea na itan lo membale ci matanggali lusi na kabine bing grave ndin tai sipi na pa na ruosa nga bulu na minit sember ndar mo tamata ne bitan ditukutuk ni bibulingo aba uli kati kun na don non pola don na wekang go pamutun ni ndonu Mr. Sanimo pola virtu na Australian Embassy be patongo no ne bola te wirchu na Facebook na vital longo ngo na buku na pagtaronga se pada na dile pagatori patikir tu na tomatin tu lomani mai vici botan laki na virtu na tamban ni National Employment ga kucir chu na bekanda through the NAC program rangol chu ni Australia bunga sarbira na ngono golep satu kuna okay bina kamandanga sarambula ko pa langi sarle rawate kin non rembulai ya mau dawir tak matang ada vital no ya kamu tentu nak kanda ngol main nonton bono lomani wici lag ngamai sampai cukup merke andu asar dan non zaka so matanga rata kata apa kegi bo merke nang ngono go undu sar ngamuka ya so sar ramai 30 dan tonan rau 5.50 so tonan rau 7.50 so lebu sar so sa tar vanan rau ya ninduana singa so limanan rau so le rongoda onan rau de so be ke lebu da ketala merke ya lebu ke tu ni konbut te kia me labu ni bici sabi via labu bina kasar mendenga ke baka mendenga me 30 mendenga dan don rau 5.50 kembal nyo zakata tanga ya tulan rau don singa mai bici ke mbale baka mo mai zakata ngapa ke giba ke baka wa zakata tunga dan don blue collar job mai bici ni musu me ke misau so itu na lebu da ketala tulan rau nandola ya na sa ke misau tu ni don mazawa ya mai zakata ngai Amerika ke baka zakata mendenga na buku di pakasa ya donan rau 5 sekama ta mote umantanga na kena fika sarera ngo to vital longo cha mungai ko chicken tulis tali Australia ya na fika to ndoira donan rau 5.50 ate ka bu chicken ngo sona kegi besar living tu suara ngai to bangko ngor sari solei lai batambengan ngai rongo ta so ndo tugun sarngani birre kemuni sangai ato ngamai la ko bata tal chunga na kata ka bata ken experience so sara kata kan inde tu bata ki sona private tambani private ya sa so sara le chunga vanan rau 5 rau so beken sangai ato ngamai bicanda bi waktu bata ki anda bata ki rai ya la ko bata an experience ke mambale ya la ko menon to pono lomani bici ranol na mai 30 na pakasama don ke bako na kata ka don na agency donan rau 5.50 don rau 7.50 so ronan rau yani angel la ko ta juga ni baya yo na ka ube tu kungo ke baka ikon na ilawa mandanga ko tarai Amerika na sinro no tara mai bici en don na sing un baka bosar ke baka usaha kata kasar tunga dan don tutu di value take ke baka samta ketulan rau ya so mantangar na security rata-rata ka be tur cungan don rau 5.50 ronan rau oto vital no tunga na fax ngo ya ke baka ngeta kata kaya by 7 degrees hale boleh kata di ron hundul na ilabo ya na baka samu be baka reta cungo ya ni polo cigo oh Mr. Sanimo bakar teman-teman nabi kaki teman-teman rengan apa cukup main nomatin tu mai bici serto vital no taka batu nomat di Australia na clearance teman-teman police clearance wall $10 medical tulan ra wall 10 ke bakan le withdraw ni posot renew taki sin dona passport kabo ronan $, ke bakan kata cukup sangge extension of PR confirmation 180 FA and donundul ronan raw accommodation donundul 5 raw sponsorship wilkin na nakakan nakakeda ndondon mi ho napagaru tagarau juga ni sember ni ngolan yung gona fees raso mi chuki no era ndo bakasanga donan raw rosanga bulu Australian dona singa ora caregivers go poso chiki ngo caregivers in aid dio sanga bulu keruan $1 ne labu ni Australia meat workers era kata na botuale lebungor walu sanga bulu kapa $1 dona wongo na pinjinati no matin tuirua railroad and electrical workers walu sanga bulu $1 dona singa ke baka kata as a fruit picker on a rawat bit sanga bulu $5 per day
carpentry ono sanga bulu $8 ndona singa. Ngona kanga Mr. Sanimo ngai volato kapangoira, this is modern day slavery. Ora mai Australia na kenre saunji na go sanga baka tumburi de kitale ena buku di baka samoya ke oke gibo mandanga ronga ngo ke oke gibo mandanga na ke mu sau na roto chugini rosanga bulu kawalu ke tolu sanga bulu kawalu $1 ndona ua ke oli taka sar na ndona outback region Australia sen dona remote area beka tiku sar na ono sanga bulu ke na bit sanga bulu ke $5 e serne mandanga e son na kambani tartar sanga bulu kina 5 sanga bulu ndona ua veira na caregiver ya ndona ua kona benjindi na tibadori aber makandanga na caregiver e dio sanga bulu ka $2 ndona singa geba ka sama takatunga ngo meka ngani vital no weekend wirna taka na rail era toro chigo ronan raw 5 sanga bulu kina vanan raw ndona singa labo ni Australia sanga itumbu tak ngana madau sau china minimum wage Australia na fika tongori sa vakarita Mr. Sanimo sando saranta manindui lebu chigo kina ya pamota ni kato doka na virte ngame mai ndeli vale ndana reza lebu sa tuku ni bola sar Mr. Sanimo ndin sala ko chigo Australia ke ona vaka ndui ni oreda mandanga na caregiver so ya dobo sar na vasanga bulu kina 5 sanga $2 ndua na ua mai Australia yo weekend to na dile ba dur weekend to dio sanga bulu ka $2 na Australia per day ya ngai taka ngai ka na ndua na vida la chile we na isau tu ya saroto me ungendo pa kasama taka ke baka sa responde ni vango ngo na response la ko ni ana employment liaison officer ni Australian Foreign Affairs Department so mai no baka tarro de Mr. Sanimo ke mambale ni ngai baka sama taka na mbita take mai na labor rawat chigo Australia but ke na deal mbita take orto na tamani Foreign Affairs mai Australia ke na dopo no mani bichi au bambo tamandanga ke baka mani le ndonu no vital noya kambiu take to na ka bidanga ni kuwa ya sando no vital chi lebu sarnga na isa usa baka to ya na bidanga ni kuwa bambo ta na pa bure baka sama chikimni na sama chikim Australia na neck ni ra ni na pola mandamai bola telele bosa ndo taka chukumi tal no ai kitu salma yodo chuike kitu taka chungo kitu tau boni kauchuko lebar ndo bita kam sama menella lo do ba mingo le kitu ba chel chukin gon na vital no se sambo la ko roi ni ko tala complain chuko taka ngai ni ba kuku ya ando na se ni vital no ya yo dona vital no ngo sa sulibat serga menefika na response ala ko serga mai virtu na tempat di Foreign Affairs Australia na karto orto ba kandonu ya wat kirto na matilolo na neck ni sa lang na baka sama ni neck ya sa lang nonton tu matin tu lo manewich raw ninda malaun ditu na sole bakar lago Australia yo kendo dala menda na reda na toso nimbula na ngonong go pa kena keni sau endun tu numero sana lako bata sarchinga lelebu sa do tu go bola sarang Mr. Sanimo pambuto ni chikutal nga Australia na turango ya pambuto nge babure baka sam tu weekend ninda sa raninda lako tu na buku ni taka da rani matai mantanga ni kam da redeliu na vital nongo obi bandu tai daka ni chiku mai kongona ka endo bina katal nga kina menta para rama tigir chiku bimbir na kan dar lako mina kor kito sala ko ni ba ya dona wekan ge bola talituira bina kata kesar mo te junga ni ko chinga me na kor te angona chinga o me bali linga o mai rawatu te dikin no mumbul lebo kets tagan no baka sama o siang batangan ni tu sala ko balang batana la ko balang kabina la ko balang ya ortu talaga may balang ni exploit te kian talaga na buku di baka sama ni sau nangono go pambo ten lele sa sign tangan agreement katoto sa itai sanggale sa bakai ni oli pintu tita ka bata le burtu na Australia tala bu no so le butala sing dona ka sa andre ni raw ngono go aka so mi keta ngana be kato dok e wambo ni orto na ke so taro mata mikina orto mislalang be sigirto nan do sia mo mai Australia na ya ka bi bengarabi enda ba no ni benaka ni takini ba buri ba kasa mo chugo bikento nan do vital no
ena kabi de vinga rabi din radio bulan do bata bima mandu no weekend rapa na kolok. Wakailavo en a Bagarobuka, Radio Bulan do Wata San Francisco, Mekauti Kanda Watamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binaka may sana kandua, sana tiko binaka talingana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Na rao kan lang ni tos na chana kemu isau, ne baka na ibakatangan danyan din ni nomutumbu. Rongoda na imbalan-balan di vaka sa manggo kena bunga tala na nonda programa boro taki. En ono na kalopa na via kami di boro buka vi kemundo ya Amerika. Dona kalopa na singile puni boro wai vi kemundo mai viti. Wakailavo en a boro buka. Rongodi kena na nonda iboka sala na kena daw en a vika wakailavo. Radio Bulan do Wata San Francisco. Mekauti Kanda Watamai. Buki ene kena semi na libo seneges kita urani buki iku. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Nada masara manda mehulikin en dono nogu life insurance policy mai ve Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Tulta, nagkakil kabito ni Akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi nga ya, kinamagaw siya nga ya, sala ko man check. Sengat tali ni impera, sengat sarangan impera palilay. In time sarang amay. So, nantali wala ka tala tunta wala ka. Kubertungko. Kau saya lo wag bengo kami binaktak. Nakambani binakangguan na heritage link. Nauna binakasaranga. Saya kata linto na kaya. Wakatara tutu na kena. Baka na kena pepo wag dito ta. Kami soumi. Nakilaw kena timber na vaka. Iseng tubi kena ilabul liwaya. Minta samu kina kisi. Naman ni marong kina ngona. Mojuri. Palimbula. Kakivaya kabra. Takawado na insuang. Paya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodo nga. So muna claim na lo manirusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwa namba ki otin na policy gaya na lenga, di ko na beba si oray. Dawi mati sa siyang. Raw sar na baka leo fo mo na telefoni. Text mai kina mas saiba walu bandua tolu 85 na kena itutu ko matalalay. Turang kena maramator bu kena ngone lewa sa sibi ka terapan da tolu 10 na miniti. Se boy rosa bulu 5 na miniti, rosa bulu 7 na miniti. Me 5 sa katalanga na kaloko vekito na Pacific Standard Time California. Ana bang bulu mantangani be soni kanta rasa mchumene ka binangani ko ba bulu be ngas ni buli sakare buke na muni matu bale mai serne mai Australia masta na bale bu na sia mchumai ba ni binang katalanga birtu na buki family men na sele mai tabiuni ndo sa bulu benaka. Ba bulu chuku binti mai ko mai suva au pamboto ni sa ndo na vitalomento na gale sota yani en Singapore wai Petaluma en buku ni Feango. Bago ni binak talanga be turangayanu. Soko tiko saya mai taya mai lepononi. Bago ni binak tuene bikimunu en buku namuni bingara bichugo en mati walu toko bata. En do puro United Nation en kai binak ko malo yanu. Ndo siamo tu mai na Port City mai taya mai lepononi en be kai bitu toko sara. Bago ni binak be erton mati lolo ni malalang besi. Au bambotu ni ertora ni bararam tiketa mai na bitan lo sange bagari ta ko chinia weekenda rasa bitan lo chikina balebu wa mimbi chugar na bioka ni rchigu ma Australia en buku chunga ni labo na labo ko ngaya wa binaka tang ndor bioka ni ndor na bise ba kina render lu bilop te kina wele ka binaka sa so talanga ngona sa rani me babu natu na ndor bioka ni da na labo ambula talanga be bil very palu ni sambul binaka saka binaka na siamo chuma ina kabini bin karabi din time ona bambula talanga be flora takaya obe skula ena bunni nondra bin karabi ena kortura ngale subu ni sambul binaka waka nuni binaka ena bugu ni bitoka di ena kabina ni kuwa waka nuni binaka talanga kina matu vale nei morin thegad modu sa chuku na kantabu store na nondra ngona ni opalau bikim na biokani Santa Rosa che ne vivono vuole cata na kandabu stoa ran le reza kina ni poliani tobole amante kina oyana oini buni obalau rabagare taka chumai ni sa biambagi se seranga i tabu sakatumai na menra yang gona na turangan ita mai obalau raramba voli tagi chungu na kandabu stoa Santa Rosa. Waktu ini bilang nama tu bola tegada na kabine pingkarabi
Dai. Ya, unsur certo manta na mati lolawan ne tai to ba diwa, merto to mana chuku na biba maruta gina kab de venga. Gona italan no ni revenin ron lagi mai bono ya. Na vital lo me panduang ai, saba rua saba tolu, to basaranga na mate. Na vital no ni dalla. Buku ni sere na kab de venga rabin. Na CEO talengan ni Connect Fiji Care. Madam CEO Rama Kobesi bose langi bulu bina kana ita bina kana sama cuma ina kabi di pinggir rapi tintai. Mosi ni vei kilai ni mai borro kitale. Mulo rakio long ni tandu amenu ai ni mula galoka ni matamu au besu ki vakandua. Sota tale manda
Mana koro buturangan na botini sangani mai ta kaun robe na matilo lo totoka le na don rolang ki no to solo abi kenta ena kabri bin grab din dai botini kelima na miniti me lima na kalo to bitan lo ta chuga na bi kaya to chuma Australia lebura da uraga chuga nei sau na ngono go lebutun na bitan lo na bitan lo ki na to ta kata ngaba ko sau ni la ko roen ngori itai ko tele na le tengi chuga na kende sau yendo saranga na kanta Australia sa bolo bolo pandu don saranga virtu na foreign affairs ministry Australia dei kira mata nam dubin jina tibu girtu nek na breakdown vaza na ngere ta bango ninda wandu te gira rome Australia pat gira na ngole ani ele bango sa to mandango sala ko ro mudanga Australia sa so mo kedo nra medical ka todo ko so sang kendo libat ko na buno bekele likine ke tu isau o ya mbale ten li musu li stali ko ani to accommodation ke to kakana o mbote na ele bona vitan lo chuki na ngono go la ko sombu na vitan lo nga wo reta chuka nuya we ramanda ko le ke gibu chuka sang tos da kital go Australia na minimum wage rate eso ya do sar na basa ngul ken lima sanga bulu ndola ken ri sa undona uwa na ilabo ni Australia compared to bobola ni vida ko barita kanuya ya nandua na singa todo ko ni no muni venga rabio na ngai pagabo ya barita ko ni 92 Australian dollars per day ya barita ko Mr. Sunny mo na kira ngai tos dango na minimum wage ma Australia so sala do sar ko chu sar rizaki wasanga bulu kin lima sanga bulu ndo na uwa ya sangay katun bital no dan ge warger to manta na tabar to na ran so makina orto na ken law ngono go ya ndo na bital no ambati da rumbi chugo lebor bi bol bol ita chugo na politik me no do no mani biche lebor tuguna na coalition sala ko chingo sambati lo rai chugo mai so na ve kama kao nga ya do chugo mai na bilu taki na ngona sebe prime minister mai kineli no da prime minister chugo ngono go gorto sa mai coalition chingo lule chugo ko yang ngoni tundu chugo na bugri bakasa manin dambe en ngono gorto na matilo no so del porto banco o kitungo kito bago puna me santa to minduri na parliament ko sala ko chugo ngono go anda klabe na coalition ya to sa to ba takina na pep me baka ni leo buna no to inda dambe to singi to na threshold sarto sange baka mau mai ngone pa mau kina bota kene pise meranga ni adoba sanga i thurbi wa bu kito no bitan no bagreta ko Mr. Koy mundo non nangele sere ki mengo non kiusta kina no bi tal no reda wasaka ke to sala ko virtu to ale tu no bi sodel pa me baka ni to king maker na san rorua ko nga baka yokina sandundo me na liuta na matin tu na ngone apa reta ke baka ndo asia mo in Fiji first ke so tabi ke na ndo ngandre na ngono go ya to sale tambe na bonger tu na yarangeli no matin tu tolu me baka ngani ko boreta ke na ngone na libuchanga na nra na tala no chugani ni boreta na ngone go na bugu di baka sama ni tambe tambe ni kun tareu dala bule torto korto ngone chugo na bugu di baka sama ni tambe tambe orto atoka na runa term en Tony Vesanga en ngono ya arto abore ta chuga ni reda kito tu no chuga ni son itu ba permanent secretary union do asulema bikito wakatal ngakina son itu na orna maten bunuatani ya pakan tu sa singi ya na bital lo ngaya tu loma ya arto sama tambe patanembong arto sa bare ta katal ngamai siang kita usende itu babi nak cukup nongo we la tu lemen GS di Fiji first ke mundo mandanga no mundo go ikut ta mengo na no mundo itu we la 2.1 million na ila sul anak account gitu mandanga bir nanto ni business lelep
do so do clear ta mandea do ge bosta ta ke mai vikito eno bugu di pakasama ni sa te bu ya pala chuko ya na tul nanduru ni coalition government ngon go me ka lele usar ro ba taro tukino ken tu non men taro le borrali pakasama tal chuko bango le bo tu samba dinding te ke mengo la ko mata wir sarngango ra atu en chini ka onemba kin na didi alla ko chuko maya quarto tarrongo chuko na so dialpa na tapatelle ku chuko me kineso kuira to wa chuko me sando ya baka to chuko sar to me baka bubuoi tele sando pata mending te so sarang ko na paka sama bo ne la ko bo sanda la ko chukingo yan vital no saya to chukina saya to tu kina na uno sama ya to chukina na vital no kama ya to chuko en sigana no ya sanda bo binaka nerto sa bagan di ta chuko mai orto na lewe tolu arto di bagi kendo chungo an coalition government sianga kita sebi na kasartu nga nangonong ko andina isa lebu chuga na rorong ito tumba mai virto nandon bi toko ni songo ba politiki karto le baga bunu chuga na baga mau baka kimdo sa te gabu mando to se te gabu to sebi nak ngor baka sa te gabu la ko chuga sabakan le inde chuga non to la ko chungo baka ndo sa re di kimdo chunga kito sa mengule tabi chuga sona ba tutu kito ko ta chugan yang tapa bina ni yang matu bubal endo banga ya ising to na matu bali buru-buru ko na la ko chuga mendon chunga antana bimba chasa na le setale o mambuti ni na baka chukina na siya ni nanduan na ka na yado ngunungo pa na talanga ni totur na watchdog lebu na be say buru-bura sarte ka bu daura ka chuga ni non na numa Waktu lagi naman nonton pun orang mani bicara soal tu weekend na freedom of expression and ngonong goy yan na wika ya tu cukup nonton pun orang mani bicara siapa malangan ni kau ya kau itu lu cuma apa kau nak kabina ni kau yang lebih kaya tu cuma balik kau engkau sasiang telenggai ibu ni tak engkau ase tu gunor tu nongon elewan tu lakukan ni Australia tu sanggale pitchin tali juga son matu bola rabio pakai niki nor nongon elewan lakukan ni en menonton mata tim ni Fijian nruo ya na buku ni Super Rugby Women's en Pacific Ocia anda na numuchigo ingor sartu settle ta kasar somi ngo ko sar ngai liuta kana nondo to mata tim lebu ni ngonele o sa bola en Facebook sa bagarita ka asa muntungan re mekito winita ka to ko tumbe kana soto na buru-burungo mengai rongo di mena ni to tangi mekito somi mai vita tal rangi pakan tikapa wa bina ka benton na wekangu do bolo na Bushman's Diary aborita kan ni sa bola nganin do na milyon ni o tagi tubir na ngonele ngo mera somikin ako sabang wai bertu sana tarik mantan bertu na cinggur me pale kawe tega busar tu nga mai ken liu ko to sombu ako ele bergetu na to me pale kawe orto na sinraban tu norto ni mistang norto biso mi orto umbuno tu na bising na bimbong na la ko ni bonotan orto siang cu norto so mi ako bang bango derere ko talembe ngasa le balu tu mo na moral ni non da made tim ni dorbo na bitu na chini kelima so na ka bango da po binaka ni satu na mo na libu sa expose te cu mekin so na ka en ngonongo ya nage bang muria man bang malo ke baka satu no Mbloya o seri maleo ningil non ta kapitani ni saba kaki na so sarang itu na 0.7 million is owed to the girls ya sa ando saranga na soul searching lebo mambota lebo sabata taruh juga Minister of Sports don mo sa ta kabi ke na no mo itu tu mo salan di saranga melo mo ko bangkang kaman te baka malua se baka ibe juga ang sangke so lucu mentanga evita sanga bul no undol may bir na sponsor lebo sa ka ucu ibe na kasama ile bergetu no maisenga na ilabora ochu no da Fiji Rugby lele isaru chu no ngono go sing dan kita ta to local competition oira referee oira na kenre sa oira na staff oira na vango baya oira na do bukta bulidi so on ya ana bunanga ya salia tu ki no vital no ngono go abo mo dan ge ba muria tala ni ba malua runa kalile bu saya tu chu ya nduar to sabi talon ng bong orto na liuta ka na matin to ke seto ke to orto na ngonele wa orto ngito abo ke chumaya orto le rawata tal na idodo bin ngonele wa en women's wakachiki na non to matim gerto na mabeti bin ngonele Australia ka
Abagarita ka turang awekan Bushman's Diary 0.7 million. Dondon me so michu berto ngonele orto barta ko eso ngonele kito so michu ngabi kito ni to akem babat chinga ko ndonan ronan dol chinga don singa ko na lam sam lewe amerto kito wasi ese siang ya pa chuba na vital no main no da buno lo mani bici sa ba ko ni nakata kichu na bito kani ya ko ngautuguna de labong ay subject ni vaka sama keden goy abo bekende wol no miniti me lima na koloko ba ko ni nakata gina vital no en radio bulan dobat kin no muni siya machugumay en ya kabini bingara bindin tayo Isando bulan binaka. Dosan kay tukimay, endo binaka tu bangara. Iyo, ni bula binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na mga biti. Kito rongoda, nito gay kendo na stonda ulit tagi kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay liungori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. Kau te viti mai voka boleka ka voka se utaka na wana nanu. Woli te tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's Ice Cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningunengona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bunga tali. Sangay lebu saranganengona kareang gona binakadina. Kay indolo mo talangango na nondato boutique. Woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga nilinga, karang isoli boy loloma. Wei kemo ni mai Pennsylvania, kena vebu no wale kata. Erau talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando boli-boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se wandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Senga, esan dondi na marau kina boga vingile wo wakila. Wala Kesa mani kadhibi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo mase mundo warakati ko nila bundrang-reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kamu tuwa katabi ya? Sa tumu matanga na numundrang ay senga tu na nantu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. Ese rawangan nindu na nomu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda binaka na itoke kanda sa may wagay tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na bawa leo fomo. Text mai kina vasay wawalu, walu wandua, tolu-tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matay lalay. Bila sabali turang kena marama darbu kena ngone leo pagod bila natik cuna bitokan ya nak bini bingkara bini tapi kim tu nabi okani andau siapa sartu ngamai nontu live nak bini ngadi kuam biokan kini bagarau ya lu benaka gewasi tu nontu bitokani bulu benaka echon indele la kemba angga singamba wasili ni wele ya baga ni bilang cukai tapi kemunu chon indele la kemba ken nomuni mato vale Bahkan dulu binang talanga na buku namdo siapa tahu saya tampan engore dilo tu nesinga ya sahabat kita woi wala bubu lagu tu yei wo bola ngani kadam bote amon ya salah tu ngunu ares kenawai ya misalnya bakal bilang unuai ndo ser mendu na dumikina siapa tahu mai jonin dele la kiam bagian munu matu wala kai binang ni kuah binang siapa cukup mai watang lagi nabi TMF Sandhurst bulu binaka do binaka na siapa cukup mai aku mimpi juga be kemerto na namdo leo ni matu wale mai na Madam's Place mai rewind tu sang bulu binaka na Toro family na Bute family ke na Mbati Kiri family mai rewa binaka na siapa cukup mai na kai binang ni kuah Bagan ini binak talang ani beyak kani si naikau kina nomuni mata bu vale nuita kini toko cukup nabi tokani aku talang kina wana wekanda kira cukup mana sere Mr. Johnson kabina ni ko sere kina rawa me bertu nandele indoki nuita kin sarongodo cukup na serengo ni sana ngai rongoda na serengori en kabini bingarabi ni kemni to sar na bingarabi chiko ni daga chiko en vi kampani vi tampani matin tu menon do bonua kento talang na daga chuna bono lebo merke mai Australia mai Ngilanji
anu ita kin na bubu is binaka chuna garabi tai binaka ni bingarabi ni tai na ita lela serubakula do ke na ba kan bulum-bulum tai ni ke binaka ni ko ba langau tu di ba sing le bunti so e wonder bala bu chiko so e banananu so e sai tumai
Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki bura-bura. Sema mai ngai wase yani.
sandi teki ungabi kilai Omai si kalutu enatu tokani no mui wakarau Ongai tarangi ko nongo sini sari sari Pinapole besar turun ken maramat darun dei tunga ando lamani na be ngauna dinangan lebu na bosa taudi mai ken darun ngamen darun dei chiko na be ngauna to sare anu boys weekenda na kable be ngaraba din dai sibina 5 na tini ke 5 meniti nantu seleka ke bro bu bale radio bulan do bata donong lela katalamin kon dan rongo dan ikina wen nondo rongo mai palle songo ustala ibita ni tutu ni be bolon kon dan gabino ni mitala na sere na kabina ni ko Isando bulu binaka. Mula. Dusong kay tuki mai. Endo binaka tu bangara. Iyo, ni bulu binaka. Kito sing kito kibo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May bako tumuli ang madoni turta na tatakan na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasarangan nakaka na bagabiti. Kito rongoda, nito gay kendo na stonda ulit kikenda to kakana. Iyo na Fiji Cover Store. Ito kasarangay liugori. Nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. Kau te viti mai vakaboleka ka vaka sebutaka na buwana nanu. Wali te tukina na tinika. Tini bulu makau. Takas ice cream. Na mateni. Na ika na mbele. Yado kina chase ningunengona. Na twisties na bongo kay na bean. Kay na bungatali. Sangay lebu sarangan nengona karyang gona binakadina. Ngayon dolo talangango na nondato boutique. E politiki na naisulu kanta kilaita ni kina daga dilinga karena nisoli boy loloma. We kemani mai Pennsylvania kina vebu no bole kata. Era talangani wako tanga mai na nomani ota na taliboni se email karena tau nangai wako tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni taliboni vitu saiba vitu wadi orua vitu viwa vitu ono se bandu lima tolu saiba vitu Diwarua Vitolu se email kina FijiCoverStorePA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemuda we California. Vima mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilebu we kemuda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Bulando Vata San Francisco me kauti kenda vatamai.
Andrea na beibuke ene kena semi na nomu libo Senegas kita urani buku iku. Girita mai na Empower ena ono rua ono saiba ndua liwa ono. Nada besar mata berbuli kena dona no life insurance policy my Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nakakil ni tuta nakatil kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kena maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So ang kali warga tera tunda warga. Ko tunggu. Kau saya lo bengo kamu bilang tak. Nakambani bilang kang gua na heritage link. Ni ngono bilang sarangan sengat tali itu nak kaya bakatar tutu na kena. Baka na kena pepo work itu ta. Kami so mi nakiraw kena timber na faka. Sen tu bikin ay labul liwaya. Mientras estamos aquí en la kisi, lo ni maron kina ngona mojuri paling bula. Kaki vai kar taka bodo na insuang. Baya serangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga so muna claim na lo manurusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwa na baki uti na policy gaya na lenga, di ko na beba si oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sar na baka leo foma na telefoni. Text mai kina mas seiwa walu bandua tolu walu lima ena kena itu matelai. Bila sa boleh bitokan yang dekat di bingkar abdi dia nonu menta sarong atau roman dengan ikurni wasongwasi ni rong mai panisong kami bakan saya tahu talang kami nak kena ngona si bina lima ni ros sanga bulu na miniti. Ramanggu suci kan na turangan maraman ya sana bak turang teilebu ya kaya kau ni simber ni rong atau bakan tuan na itu tunggu weke muni na turangan marama ni sana bak turang teilebu ni lima rota gitu na kecil ni ambaki ni kena bak turu abu gitu ko en be puno lebu merke oya na singa ke telebu sabambo chini ambango sanga sebu ngona mele pokadur kina mai laie mai Hawaii atau tol sar sugna ngona karoni singa September rono ndol rosabul ketolu wana pokadur kina na songo langi ngo mai laie mai Hawaii ya na vitala noa ubambo lele butalang arsa na tu bagarau tu mera na ngoleani rabangarachu na non reliva abata laki non relivi na boi buno ni taka nduindu so na buku chuku ni vitala no to sanga vitala no chukina na kabdi bin karabi ndai bakon do tale na songo ne sana bakon turang te lebu turangan marama derbu kino ngone le ndo bakon turang chiko ndor do ertondo kumuni la botal chakina na turang marama na ita na buku chunga ni norto scholarship fund erdo buke kina banga lebu oiran ngonya sana vaka turang o te lebu rabuli toro dagi chigon na bei koribuli ndu so mai na nonta pono lo manu bichi makata kana tikini singa garoni singa ani sebi tempa rono ndolu ro sanga bul katolu chinga na sana bo turang tele ngondo na soli rangoni tikino na kelo e merke soli tikino na kelo e merke en bagadur chigo en singa bo ruai na kuro sanga bulu kapani singa ni bulu chuner tondo va dor chigo na biambaki oyana kena bagator dagi chik bagator dagi taki oyana bi valiwai na tin katul na koro mai na tiki na bagaturang rara na kelo kena bagaya tagi chunga dispensary se valiwai na tin katul na koro mai na kelo na boder chiko na singa bogruai ni kurusang bul kavani singa ni bulongo au bagambota chuga sa na madha mengo singa bogruai ndo na kaloko ani singa lebu kina lima na kaloko na kabi na bagadur chuga na nom do tau soliongo na tolu onan rau J Street Sacramento California 95816 so mambo talanga nangai kebaka undonu na nongo vaka sama and then le tobo le talanga kina na ngalu wararasa ni chigina bogaturang na kelo na singa bogruengo makata lanti ni singa lo benaka bisuri tirara bikim ni biokani Sacramento kina bibu no bolekata ni sema na tigina bogaturang ngo to na bogador chugo ndona taka binakasar wana kena buke chugo na kena bagaya tagi bo benaka tini tolu na dispensaries na tini tolu talanga na koro main loma di tigina bogaturang na kelo en sana bogaturang teilebu ya ibita ni tuku ya chuma biken na kami vinga rabindai sibina lima en rosa ngabulu karuana miti na ken ilutua ngabikenda oya una toko rota ngabikenda oya na Fijian Health Ministry Fair wasabari taka ochi ona bari taka chunga ke baka no ngolikina na bendua na nomi dodobi se merchandise na gift packs
Bakata laki na kena soli tu ya son na mupasi mo na le masi na son na massage parlors ga bakata laki na son na merchandise ne radio bulan do bata ninguém bolato ngama una tiu kina una lago kina era non to bata tsunga ango na yakabina ni ko na Fiji Health Ministry Fair na bagadur chuko na Singapore woi sarngango katini ko bitu ni singa na bagi binakan nondo turang ronondo ruso lokotolu na bagadur me Peraluma na 320 North McDowell Boulevard 94954 orto bitu bata Oyana nondo to sota na itou kiongo ango sange kene sebu chuko weekend to America when Fijian Health Ministry Fair to na Regional Pacific Islander Task Force na Peraluma Wesleyan Church abatalaki na tampana bago viti ni Peraluma UMC ke na sogo lotu talanga na Wesleyan na kena ni bo Methodist Church na bago naka erto tokon na sarangamo nangasi lotu retaltala ni vei songo lotu ba Kristo bombichi konto tampana bago itu ke na mai Peraluma bakatalaki na kena ni bo ka bakatalaki na vito kuntalaki na radio bulan do banta Oyana numuni ngoleani na vio kani lomani mendale sota todo kina kasabareta chu keni save weekenda Fijian Health Ministry Fair mai lura ibirna keni bagale lesin do india so erna specialist ni hearing aid specialist wakala kina erna do reden tambani nondan rao kenda na tumburin ra na kena tubina ka tunondan ra testaki talanga na matini suka na screening ni hepatitis B cancer screening talk about life insurance, they'll be there in the booth, retirement planning, ertona chico talanga ika kena bunga tali, sianga ni so min dona ka, rongo dongo bio ken lomani, sianga saranga ni da so min kinen dona ka, da coach kenda ngani Peraluma, oyan mai tin kandua kina tolu, en Singapore woi saranga go, 320 N McDowell Boulevard, Peraluma, 94954, kena bunga tali na weka na boga dur chikina, karto na pakarita kita katakan linga talanga, karto na marama, nondo marama ni beach anda bo brim nak sengo langa ni ratali tu me beach na Croatia na dabaso na nondra ba telietu na nondra yamba na ladan rau erna mai bare ta talanga na Singapore wai na Peraluma Wesleyan Church na buku ni Fijian Health Ministry Fair and da sa surrech to do sar chukina menda na ngole ani vaka leolebu na buku ni vaka samango na Singapore wai sargango ya na baga nini bilang talanga bir na biokani siamo cuma na kabina ni daya na bitu tu so da sama rongo da rauch na kabina ni ko na bambula bir bi matu vale todo kusara ma Union Town ma Pennsylvania ba mi bichi ko be skeli tamba ka udoro ke na nomuni matu vale se na sa bole na bitoka na kabina ni ko skeli tamba ka udoro no na matu vale ma Union Town ma Pennsylvania aba talaki na matu vale Sireli longa ni modi do sambulo benaka na bitoka na kabina ni ko aba talaki na bi David Johnson keretal chuma ndona na serre ene kabina ni ko na wanga egi joy mbulo benaka tau ba talaki na be inoking grau na ngone sau arnandra kemuni mai malebani me Australia binaka sa bole na bitoka na kabina ni ko ndaki batang ke tangi chume kia ya sabore ta chu na kamite ni bin karabi ke na rong serre au me rika ka bodu lala tu yani merani kata tuki na wekangu na kabina ni ko ke asabo nga balilai me ando talanga na no muni baut na bi badu siang senta kana promotion nei jeri tu na singa madau sauche no ya na kangu bina kana bodu lala tu misan dongore na ka bina ni ko waktu ni bilang talanga be kerua wang katahon lo bina kana siamo cuma na ka bina ni ko boka talangkina be city be ni rapau bulo bina ka ke Thomas baga lolo do sambulo bina kana be tokani ke Rusia te ratukana ni takini ma lei ni makare se juga na be tokani na ka ni bingarabi ndai go wais buni wanga wai kaula ke tabua soe caborro, soe cacaborro, soe cambete, soe broken, soe dabatan. Wailay. Malalanga besin dong bulu bina kalau mau train. City Central Liverpool. Dos ambulan.
mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wasea yani. Radio Bulan Tumana Mekauti Kenda Fatamai Mai San Francisco ki pura-pura Sema mai ngai wasea yani.
Turun kena marama dorbo kena ngona lewa da bago de benanga chiku ni rao de katori bago benanga tu anto mon resona we kanda en ngono go ana do moi Timothy Ngudaki kerto na nona mati lawa en nduna katoni Songs of the Island rotal no taikina o ya na koro baga turang o watu o lai baka nuni benanga tu ni kemni na le koro baga turanga mai na barra bikin nanronga noi taki ni toka tsuna non to bitoka ni na kabde bingra bindai boto ko bekende tini kelima na miniti me ono na kaloko na radio Bulondo Bata San Francisco me coach kenda rubata mai na kanku isando umbulu binaka doseng kay toki mai endo benaka tu bangara Iyo, nimbulo binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka muli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakaka na mga biti. Kito rongoda, ito gay kendo na stonda ulit kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasaranga ilibori. Nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai wakapo leka ka waka se utaka na wana nanu.
voli teki tukina na tinika, tini bulu makau, takas ice cream, na mateni, na ika na mbele, yado kina chase ningunengona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali, sangay lebu saranganengona kareng gona binakadina. Ngay indolo talangango na nondato boutique, e voli teki na isulu kanta kilaita ni kina kina daga dilinga, karang isoli mo ilaloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kina vebu no wale kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando wali. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu saiba vitu, wadi urua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu saiba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kina Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemadawe California. We mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Ngandreba na beibuke ene kena semi na namulibu-libu Senegas kita urani buku girita mai na empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Nada besar mata membuli kena dono life insurance policy mai be Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Turta, nagkakil kabito ni Akostita na 2022 o sa girta ka sarabiri ni Tauna. Nagkabi nga ya, kinamagal siya nga ya, sala ko man check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilai. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala ko. Kubertongko. Kau saya lo buat bengo kamu bilang tak. Nakamban bilang kang gua na heritage link. Ni. Mau na bilang ka sarangan, sengat tali itu nak kaya. Pakatar tutu na kena. Takan na kena pepo wog itu ta. Kami so mi. Nakilaw kena timber na vaka. Sengat tu bikin na ilabul liwaya. Minta samu kina kisi na marong kina ngona mojuri paling bula kakina kar taga wando na insuang. Baya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga so muna claim na lo manurusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapolisi nga yato na lenga, di ko na beba si oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sarana bakalew fo mo na telefoni. Text mai kila was saiba walu bandua tolu 85 ena kena itutu kumatalilay. Ila sabole uturan ken marama da roke na leo ba na ta chung na bitokan na kabi de ben garab den dai. Okay. Tomani chung man na non da bina numi na sere. Elei andon matilo longo solo turang mai murir tondu siamo tu mai na Zion Shopping Center. Mai Tabua. Na kabi na ko claro to chigo wala katsara bat ke ta ando wabul te rochi bina rochi ikangangi bulma kaunduri bulma kawe apa iba FMF flower wele konchi karega na tabu susi ndo batu kunu chiko na turanga go wele sa rombochi vici rombochi buro tungo na non ritalano suli solo che l'uomo tiene vi suli te ko watch kana dan na s na sa solo suli. Ya, barta chigor to nagyang may na Zionist Kingdom squad ni ngunway ni bu na tabo town durum tungo tabio ke bulisere may buno batu sa bakanu ni binakatuya ni to ke tasar na kamuni na kabi binakan ni kuwa bulare kameli matai nui tagin toka tsukuna bitokani David Johnson binaka na siyama tsukuma uklan ni kutsar tsukubagaya nomuni baka na nomuni tampe tonggori na bisera makawan darongo tu na radio mbulundo bata ke warongo tal na nomuni bosa kamunin delikante kere tal tsukuma na kabi na ni kuwa ano baka nui binaka talanga be maramayanu rakilay tamay lili binaka tamani laso tamay lili hela iya sabak nui binaka tuan bikemunu sinlang kalimbiu bakatalang kinabir to todo sar na leni namuni bumale teman da beta ke irto todo sar na kabine bin grabi ending dai en bi bono du india son do wili new talking usan bakatang ita kamantani bikemuni oyan serre
Kere chumaya na kabi bin karabi din da indo tale na kena kama kau sar weekenda semi keli gerto na kamu ni delikade. Bisa ke warung hotel bengana muni bosa. Ni baka mode mai biya unu kulewa. Akila ni ona lira rawa. Ye kundra rawa setu. Belum nak William itu kuile penoni nunumi bil ke cuma Adelaide dobula.
Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani. Chicken
Angambeto kau bakasarawana Lamani koro bakatu Ramani banua ya vaisa wana Moniro ngoka Bau bakairo bau bakandanga bau bakairo bau moniro ngoka Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani.
ni urongai totoka maliwani swani ke mundra wa molimbota salu salu sisi taumbena etama iriola kemba sabu wakina edamu naroromandina mainongundelani yabu tangilingo lingo nindelai wa itamu lingo lingo na yabu sadimbi takanga kamida ngirorongo senga talerua Oyano maina tangra sembadi
Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wose yani. Mbongi leka leka na mbongi endai Ndaruta ya mbero kunivula Aume mate mate dando momu nindrende Kina no muosa Senga tale miulo marua rua Seumba uwa katitinga Kalo kalo ni vila viko Wakavuna wale nwangulenga Ise leilewa Kuna maive yao Nyukilana lo mamu Menangai bakatau Lelele Yame mai baka malua Darusua tale mandalewa No mumbongi na mbongi endai Senga tale nyuna bakasuka Yame mai baka malua Darusua tale mandalewa No mumbongi na mbongi endai Senga tale nyuna bakasuka Vesotari na matandaru Diria wana vakanananu Leka leka na mbongi yango Randa ukaya ni siri na saku Mbere ni unangole mbere wachi korawa Ikatutoka muna dhoko nungulawa Ulodhia uniwaka samataka no mundondo moe uwasibida kisara Menambale veide Nikoro itale Menambale baby Yame maibaka malua Darusua tale mandalewa No mumbongi na mbongi endai Senga tale nyuna bakasuka Yame maibaka malua Darusua tale mandalewa No mumbongi na mbongi endai Senga tale nyuna bakasuka Yame mai baka malua Darusua tale mandalewa No mumbongi na mbongi endai Senga tale nyuna bakasuka Yame mai baka malua Darusua tale mandalewa No mumbongi na mbongi endai Senga tale nyuna bakasuka Yame mai baka malua Darusua tale mandalewa No mumbongi na mbongi endai Senga tale nyuna bakasuka Yame mai baka malua Darusua tale mandalewa No mumbongi na mbongi endai Senga tale nyuna bakasuka Turkena marama darbo ken ngone leo tutoka ndom libio kamaru takiabe kenta na kabine benga rabi ndai ladan raum balabu ya au ni takani lebu era maru tak sibina ono na rosa ulu kendo na miniti Radio Bulan Dua Vata San Francisco sangai ko tu ni boka malua anti mati ni singa men romo en ndakui malolo begitu en kabine benga rabi ndai kala suku tsunga takataka so na kanda merke nrebo chuki bale na muri chuki na be highway lebu en kabine ngani kuwa California Otala kina boni 5 state na kabina ngikuwa na bako nuni binang tanga be kemni oni siama chukumai eno do bono lomani obichi be kemdo na mati lolawa onunga ina numi kemdo na sere ni ochebi na tugu ni people ngo na kabi ni benga rabi nda yo pe dela no bono moni ndo benga rabi ndo tunga na kerkere be kenda na be kabi to do sar ni sa do chukumene ochu chini awa ndo na like ge wase tu yani non to bito kani na kabi ni benga rabi ndai roda manda bidani tugu ni people ngo ndage bina numi chuka na sere na kena awa Radio Bulan Dua Vata. Wakailavo en een Bagarobuka. Radio Bulan Dua Vata San Francisco. Mekauti kanta vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binaka may sana kandua, sana tiko binaka talingana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Na rao kan langan ni tos na chana kemu isau, na baka na ibakatangan na yan din ni nomutumbu. Rongoda na imbalan-balan ni vaka sa manggo kena bunga tala na nonda programa boro taki. En ono na kaloka na via kami ni boro muka vi kemado ya Amerika. Do na kaloka ni singile ni boro wai vi kemado mai viti. Wakailavo en boro muka.
Rongodi kina nanonroi waka sala na Canada wena beika wakai labo. Radio Bulando Vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Ngandre bana be buke ene kena somi na nomu libo Senegas kita urani buke iko. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba ndua liwa ono. Yavalata Dionangai Velata and Radio Bulando Vata. Weitalono te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na Canada umay na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Rongoda na bana kaloko na Via Cabin 2 City and a veto kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kanga niti kanda na kaiwiti Amerika. Kabini binang tagi suna bitokan na kabini bingar rabin tintai si binaw na rosa nga bulu katulu na miniti. Dara kana kena lucu to kan na nagubare to na mon libo yan kena kama o yan mbure na rat sukuna mai rat kanda bule school en sigana no anda reto do tu weekend anda ba Facebook we post go abo tu lepas di lolom saranga be on ralang share ba tu iran lenimburu ya en kabina noa labet tu ngana turang engineer sa su tabu tu nandre abo binak talaga dirangai basic ya din honorable education minister turang na ita honorable Asir Ronro relere the first time sarang ana bika saya do kelan tu bakra utala ni kuribuli matin tu en rebuild tegi boto tol tali namburo ya tu sa cikota lagi na tampani bogon buka en ngono go mertole bogon deuda se zapman de bunikama sa baga bunu tu na kena kama ndosar na wasile ni mbur skuna main ratu kanta bule skulu ndo kan kabin nagkina ni siangan induan mbule kauta nikina na vika taleso era di bagasi somitaki da bagu ni binaka wana kilo ni sile tu mbule binaka birna zorbo mai ndele na kai en ngono go anda nuita ga bota chiko nindan sole baka chiko na non rabulio era na ngone kenda ni tumbu don bi susu rat kanda bule skulu class on a drive le lebu na bagadori en bi matin tu le lebu da sabo chu kina go da yalo binaka da yalo raw yani asiang wala nga ni kenda na bulioti se kenda na tumbu don bi susu kenda talanga da kilangan ni da raw ni bebuke da na bebuke ani na buku ni baka samungo en na buku ni kena sanga na tare da kitale na mbure mai ndale na kai en kaya baka to kai chiko na rat skuna house sen mbure na skuna mai ratu kanda bule school waga bini binak tagi sunda bitokan en kabini bin karab din dan bulu binak na mati laulanggo bula David Johnson nak sa bole na nomdo siya matong main sen na kabini ni kuwa ni kira to main do na sere sa tali tagi sar chugo boga lebu en ngono go na nondo viti na bese burubura lebo gendo siya mga may sa request ako tumay na bingono to zoko ba kabini binak talanga be Rusia tiratukana kwanji da to zoko genru here le chuweka mai nanronga muru mbulo binaka Rusia tiratukana yenjina to zoko na muranian right babu nian na Oele na moze pa bongi lebu se matakalilai murmoze repa iabi ko so china umangona china mata ke vari vai se vaza na lebu bangata kini na wasilini me umbia na kani tamburea vai vanu ni bina be kum kemuru na weka ruhema kotoma na yabini kuwa na yatang ni banua mai lo wachu na kurva rua murumbulo bina kana kalebu na tuinan ronga en kabina di kuwa bagano ni binaka be Rusi ratukana no matubal te Rafa dona ser menumiki no pulolo tersia mareta ke Rosi ndo mbulo binaka te Rafa na se machike mndo chugmai tabale Jim Swinga mbulo binaka bale na se matal chunga mai atur tal mai serne mo Australia salom tu ni bikemni nangoli turanga ai nangoli sau inoking karau en kabina ni kuwa bagano ni binaka tanga bile ametiko ile pononi ma menumiki no bilo ju mai Adelaide do sambul benaka kameli matai mbulare solo turanga mai muri kemni na bio kani todo usar ni siamo chumai en kabi ni bengarabi en dindai klau na kakana bago turango na bonu kwa me kobu alangai kobu
Bukin na palilay na kena galik warasa. Rokete kena bi matanggali. Gay ono montola ba nikin met tawasar tungamay. Reni bango ni sa urubin na kasartungan lewena. Gay kena wai beba katalitu na kana mati ni uru pinakatoka na yakabi ni pingarabi ndainda ngolo ni talano ni rosi ni yanu ni bonu o se matangana bonu kina kenando kobu sombe karakana bonu chuna ngonongo ore dani bidaran dabo tu mai na enu bagaturanga mai bawi na kena mangit tala baturanga ya. Kung ako bagarita ka juga ako ay may kobu. Pai, karay. Kobu manta na bono ngayon. Dua tala na kaya chikini uru ni bono. Ma.
Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wose yani. Kamu sangole kanisana mwina kimo Koveria namara Obaka mama su Rei kombu nanalo Mamu memba beisa Nia lungundu di batu Motoro boleka Kuani ya wakia Obaka taronga Seda bumeka nombu
Yo sanizar turu ken marama tangin dele ya tobo ya ka bakatalaki no berton vea na tama beka elenka pamboto di share beka ni kira mai David Johnson e kabi de bem rabi tentai nangon saboto bekin tin ketol miniti me vitu na kalau konta satu talang me nangon mente sabita tau nakina nando tala kabi de bem rabi dona kan nungu maro taka nando bisa mati mai tolu me adabo tiko mai na tigini miniti bina ka goni matakan dor nange me so totali ni siberanga ni ngole ona bang bolo tala mata berton mati lo lango den solo vili bulu bina ka tai tu mai buaki mai na yatu saom balom balabu musam bulu binaka na turangan marama na vei korto dokosar mai na yatu saom balom balabu na kabi na ko pam bimbici ko na lo mini korbo turang mai buaki mai na yatu sawa vei tei rafa kerto na kru binaka na sama chumai matalakin vei David Johnson bobo binaka taka chuna nomuni ndo bo chumai se na kabi ni ko siya kan ulit talang akin na be tinay nanda nimbulo binang sa ka rambulo ulolong pambimbia ni be tunongon bagatalang akin na be chikina brother watcha no kila ni maro chiko ba lewo en ya kabin de bin karabi den dai na itati na nanda binang na siya mo chiko mai good afternoon to you tuning in from Seattle on this afternoon the gangs from Radio Mbula Masti Mbula Benaka thank you for tuning in to Radio Mbulando Bata this afternoon. Voto bekenda tini ke rua na miniti me vitu na kalau kamu sabar taga chiko sana mai toki mande kena ido doni bingarabi non to ve toka dia na kabina ni koni mataka na maka chiko mai en ndola tal chunga bekenda na non to bata bola chunga mekin non to non music non to fea kana boga dur chiko per luma en singa boga ruai en na lago e kede en kina boga lewu en bio kan lomani anda sabaga chuchungo en boga ni Fijian Health Ministry fair e be ndua talembeka na nomuni merchandise ni Radio Mbulando Bata ni gibola chunga mai batalan kina vida tale na giveaways lewu rao ni nomuni bola ngamena damuni kabakatalan kina bosung gaun tiko en singa ni nondo soto ya Fijian Health Ministry fair kana baga dur chigo en singa baga roi sarangango mai pereluma ni matakan dananga mai talno talikina baga matata ya me ko sabore taka vika todo ke bundo nango na sana mai daba kinda tapi kenda nondo programo ena kabri bin grabi ni dai yo pedila nobo no muninda uni bin grabi me azob nango nondo nanga biru ngodi ndo mutalikin ni mataka ni baga dingo benaka ni sate mo de sang to mantai ni mode Sing among na ire ni wakamo the walenga koriuti ya utu salako ei kurini rarawale no namaile no Berelina bulandina Onun naikin natikin singa Enayambag tuwaldiwa palulima Romuyanin na matani singa Romu batake na kandiza Nigauna kali aunda undiba Ngauna na wai ni matanu ebe singa Roma tui padalea Natikina o nakasaleka May kanda Doon mo de
sewa tale naki neumbaungande ngani neulaki rizamandana no pale isa sarangai kengui bakana numiwale Raumbo demanda Joshua Nambandua ke nambarua Aungali Liliu tu tambua Taubotai ena bakaldenu Niungai nanumi koyalesu Bakavin nawati uke naluvenu Isa sombo anatadu yani nawati undau lemani nai boratam devu sini wahini tangi Rau salolo mayani Vitamani nabi Yavani mobotai Kambo bakalo natotaki Molewa tingu Gai murima